Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Sembut Menteri Rangba Kajela ubasnya bhalang dhar ula penlong Jingeh mentagat sngi bat kinong mikmat na ka Meghalaya Cement Truck Owners and Drivers Association. Urang ba shnong mauring keneng lembat unong aiktien na ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association bat kiweipat ha conference hall jong ka Soil and Water Department. Ha kani ka Jingeh la don lang ru ki Deputy Commissioner jongga East bat ka West Jingeh Hills District lembat Superintendent of Police na West Jingeh Hills District. Ka Jingeh kren kalong halor ka Jingeh ki bayadei bat ka jingket ya cement bat klin ka na ki company cement. Ha ka Jingeh sembut Menteri Rangba uba adhar uloong bakani ka de ka Jingeh ka baningkong ba ula penlong ha ka kerdan ka jong knang banyo jingte benya syapang ki Jingeh ki baki nongnya akali ki akendo. Uloong ru ba ka association kan sa penlong sa kawai ka Jingeh ban pen kre ya ka jingmen jor lang bat kin sa pha sha knang ba onle yak badon kam halor kata ka Jingeh kalakut ha ka rukom ka babaha ha ka ba ka association kala ai ru katukat ni tili ki jing Dawa ki badon kam ban bishar bat shimkhya khamtam halor ka jing Pyllait no ya ki khot jongka ki bala syakem da ka tanat pulit ladep digi south central ground ha level do bc ha bede bagani issue jong ni truck association jungi bat cement plant temne dega first time mala chair mangai ku transport misare ni meeting tangala yo sngo gi plus ki minus ki jing Dawa jong ni jongi tekar kum balong ka meeting galong kabiang phakayai bek dang ba don skini dang sa bat ki committee kan hablek phai stay kin sim gadi sen danang ta ban le ku kampung Sorkar te don gi menta ki bala ban le don gi menta ban la ban le ti ke don gi menta ban la pan share ni ha handai ka jing ya song mene ga de is a very positive meeting. Te don ni ka jing di man ki ba ha ka bede bagini gi rangba ni bala sa set tingi la pan sai ki de Pyllait sa kung ta pe ai ga di sen ni dun le kana man Pyllait ki te malum mala ha gi ya ke komiti ga la pan bahi kini le biasa mo nang ni sno jaka kini song ni pakhalang ba nakidep si di sen ga begini sim din sa panito ni dal la biang di sen dengan sa process for release kana ba ni ka start kon sa court kana next week na la kini gi nurong ba jong president ngini akan bagi simen hak level jong abat kanu go bingila man le kanang le babahan go bahatam nang mentagi no khi pateng jong ni don go bentag bala man le don go bentag bala man le tangkat bala na galing jong ahi ngan presang ban protect ke go jong ahi ta dagi ken tempat dai go final no ngin skin se song sa ka meeting at kum ka social la ya thudu ta ta dagi ken mentaga meeting jong ni ki bila ati mentala don kumba sikau khat bai singi ban mentaga singi kadon ni ka request na gini association ka ba dai ban Pynsngew ya kador no gani ka bai kali kiong te doni ki bentak ba government la le ro kala la ada notification date ba ya ka tahi ka cement plant kala ya follow approach ka tu hanai don ba sa additional ba gini ki nong khayi ju ki request ban implement the same rate ya ka badai sa batong state o Meghalaya te kata pa ka interstate subject ka haba ka central government te ka tangin sipori man discuss sekabero ki request yang iba kum government ban Pyllait gitu leader bala saset tinggi bala kerpa de ki ba sko bahag withdraw yang start kana gini proses ban list ki de kata ki la pan pori kum saksi katu ali kita kin ai ba calling iba hakan ur kompini saya meeting juga review tega final de mislead kanu ka door ba notified the government jumi for the last so many years ki penun kam ya gani ki implement ya gani tangga tu notification bakalong by to implement within the state of Meghalaya kilala hane pagi jongi bagi demand ban implement the same rate to the state of Assam the interstate pat ngimla ban te kum state jongi dia kata ko ngimla interfere ni te dia kata saya berpikir asai mending kalau pa ni ko ta subuk mata ko Meghalaya jongi ni tre ka Assam kon notify makai ni kan kani kada interstate is central subject jadi kini buat laga tarung ai berkati dalam ada peniga huriuran dalam kalau dia start dengan ni song round of meeting investment plan sirup pati transport tadi bani government will try to solve it in such a manner you katakan ma biga gorkom shade gari don gitu receive company yang ngarong pai ketu dari business maka private business 50 teng piti bekerja tahap hai gayo kebai kali ga hai teng haba khen gayo kebai kali kari di tegatu berbis bagi beli kalau begumni bapok within the state di kimla bani ala je tu don don imat gitu bis bagi jog balik interstate balik sebar Meghalaya kelak bani phet ke don ndai kum ke don Meghalaya ta sebar state ada lagi
habis kat market. Tanggal kita nak ada krimen in around talk in next week. Ngan kerpat kiangan bu jingkerpat ang bakam di sempan nang ni sekmat bagi dewan bu ke top priority yang lokal jingah kemat. Kam kini aktif bepeli. Asusun yang kiisan biasa dia they are happy. Point number 1. Mentangi krimen bagi ni asusun juga mereka lihat tu asusun.